Sekati dua laksa beriman Nabi kan ternyata Allah Kandung agama darah mujizat Bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah rupa di Nabi Yusuf gaya bulan pengesang bulan purnama rakyat besar yang pandang ke sini baba dan kebihan terasa rupa di Nabi Yusuf gaya bulan pengesang bulan purnama rakyat besar yang pandang ke sini baba dan kebihan terasa Allah sekati dua laksa beriman Nabi kan penyata Allah Bandung agama darah mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah suara Nabi Daud cukup lemah lembat orang bersuara ketik pandangan kekeringan si dusubang si gitar dan biola ria yang tengah cilik kebit hanjadeng lesi ategang lagu ia dengar cara cilik kebit hanjadeng lesi ategang lagu Allah sekati dua laksa putri Nabi kan penyata Allah Bandung agama darah mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Nabi Sulaiman harakat yang kekayaan lain dalam dunia Allah kerjaan enang ratapan angin si aku di bawah lalarkan dengan nasi dengan dunia binatang jenis pegahada dengan kuasa Tuhan berilia Allah itu yang kuasa Allah sekati dua laksa beriman Nabi kan penyata Allah Bandung agama darah mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sakiti Nabi Ayyub tubak ular banyu anggota sengsara rakyat Bandung dibenci istri yang tertarik Bandung jadi lupa namun ketuhan si gogok yang hantam lalang tipu tiga malam gak dengan uangan duka surah doa yang kuasa Allah sejati dua laksa beriman Nabi kan penyata Allah Bandung agama darah mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa sallallahu